Thurin buai Trinity Doctrine edi za somsari atanga zathum somni panga hunlai hi Christian tam takten pathian pakhat Yesu Krista chau biakna tanga ngai dan ran Trinity zirtir na le Trinity ring to ain le hunlai ania pathian pakhat ani na chu hnolin pathian pakhat chau chumi mal pathuma an thendara Yesu pathian na pon hnol bok ani edi zathum chawa phei chuan pathian pakhata minung pathum minglam mewin baptisma ain santirta ani kumzabin hi na le kumzabi thumna lai vel khachuan Christian te hian pathian pakhat le Yesu pathian na hian pom thapa ahun laya an tong kama chuan modelism anti thina aom je chu pa le fa pa le tharau thianglim mi sang theu ni na ran theu nei ni lovin pathian pakhat ni na le in lardan pathum ti na mai zok ani a Yesu chu pathian ti sa ron changani anti thina heti hun lai modelism sirtir tular tak pakhat chu sebelius ani nge amairo chu kumzabi thumna toplama ko ran pa ko ran shoi tu kanti church leader le church father ten pathian pakhata ni na pathum chu hnolin mimal sang le ni na sang thewa an lo ngai chanta a pa le fa pa le tharau thianghlim chu mi sang thewa an lo ngaya chung hau zinga chung ang hau zirtir chung pa le fa pa le tharau thianghlim a rang theu ani te zirtir tu te zinga lok zual hau le an rin dan han en lokang pakhatna kumzabini na laya Greek thawang hau tu philosopher le ziang mi tam tak te chuan Yesu hi thu logos ani anti a pathian pakhata minung pani na pa aya niam jok ani anti a pa le fa pa chu ni na in chen lovin fa pa chu chatuan mi ani velo anti a pani na tertulian le origin ate anni a anni chon pathian pakhata minung pathum om rin na heti hun laya thedar anni hi heti hun laya pathian pakhata minung pathum a omani ti thedar zau bertu thedar na sa bertu niangai anni a pa le fa pa in tluk tlan lo na lai chu ron siam tha in pa le fa pa chu chatuan mi ve anni an ron tile tabok ani pathumna area sa zirtir na arianism kanti hi ni a pathian pakhatani zia chuan pom ve thowa modelism angin ma se fa pa chu pa laka chuak le misang angin an ngaya fa pa chu thil siam ma saber ni in khovel siam le din ma shin siam ani anti a fa pakal tlanga khovel poi siam ni in pa chia lo chung nung ber le ro pui ber angangai ani bok king hau khia hun lai ngai dan le zui tu nei lok zualte anni a henga wanghian Alexander Trinitarian pa chuan Alexandria khua a ro re lakawa a then som big anei rualin a then som ve lo anei thunga chung jing a som lo jinga chuan area support tel ve a masai area sa hi bishop lamtang tam tak anei wangin Roman lelram hnuaya buaina Trinity rindan in an lo wangin alo piang ta ani ti chuan lo thei lovin Rome Emperor chu aram chunga buaina chingfel turin a in rol alo ngai ve ta hiala masai historian tam tak chuan Constantine an he mithila in rol ve na chan chu sakhuana le pathian thu dikhai chu tumna wang ni lovin politics thil awang chau ani anti a adik po dik ma na athi ma chin baptisma achang chau ani kha ti chuan Constantine chu aram chunga buaina Trinity chungcha ngai dan an lo na wang chuan naisia munain khompui edi zathum somni panga khana kauta a sen sopo amana tumvek ani naisia council chu tran ani ta Constantine rem ruat na in council chuan tran ta a he council a hian bishop sangkha sanga tanga sang ni vel kal khom anga ngai ani a ka ruk chung zet aw bok ani ti chuan rorel te tran ni in polian tak pathum ma ain thena chung te chu homasians hei Alexander le Athanasius te putlu ani a pa le fa pa chu chatuan mi ve anni ti na ni a tertulian le origin ate zirtir na angkhani panina bishop Eusebius le Arius aterot ken lu ani a Arius ming choya phua Arian Creed Arianism hoinan pomdan masalama kan soi to angkha an ron chiar chuak non le in an tumber chu pa le fa pa hian in an na lai an nei lawa midang danglam ve anni mission anni ti na ni chu pathumna orthodox ril ru thuk takpu ho anni a atua jok ma hian in pomzong an nei lo a remna du tu anni a Athanasius rindan pomdeu reu Arius rindan pai thlachuang si lo angchi anni ti chuan Paul thumna khai pa ve deu bishop Eusebius chuan a bishop na huna baptisma chantir dan Yesu chu pathian thu pathian thil siam zong zinga piang ma saber hun om ma pa ne na shin ti chu soin Athanasius rindan ron putlu nen rem khomin pom alo ni ta a
hemi chungchanga hian bishop haulung a oi thokhat hle angangai ani Constantine poina pompuya ma se he thuthluk na hian khoi pol ma atilung oi chuang lawa fapa le pa chungchanga buaina chu chin fel anan alani law ani ti in siam rem an phut na sa hle thau ani hemi tuma thuthluk na chu pathian pakhat engkim ti thai mu thai atanga mu thai lo chu kan ringa tin siak thi la li suwa pa laka shin bik chu kan ring boka ani chu pa ne na ni na ril thuk tak in ang nei an ni a pathian enga eng pathian diktaka pathian diktak shin siam ni lo pa ne na om tran hun in ang an ni ama kaltlangin leile wante siam ni in ami te kan ni a kantan chandam tu ron kalin mishinga ain siam boka atuara athia ni thumnia thole in fana lak chhauni in ani chu rorel turin alo kal le thoi bokang tharau thenglim po kan ring boka ni ma sala tu po ani chon om ma nei ani a om ve ma huna omani engma lo atanga siam ani ti le ni na sedang big nei ani ti tu chu catholic thianglim le apostle ko ran chuan thiam lo chanti rang king an thuthluk na le tun lai trinity rindan chu in person to tak ani ti kan hre thai hle in rin om heti hun laya he thuthluk na pom lo le pompui na ming sian han du lo bishop ho chu no chua an ni hlom nge a no chua zinga hian areas le eusebius pon telve bok zirmi le chanchin zirtu tam tak chuan he council an thurel hi areas le athanasius boina mai chau ni nan ngai bok he council hian poimo na em ane chung te chu pakhat na apostle te boral nuai in khompui omle masaber ani pani na orthodox trinity pian chu athum ani pathumna kaushan le sarkar in sopol than na ni heti hun la hian Constantine hian sa kholam angai poimo vak lovin aram chung politics boruak chetur angai tu wangin mishing thil takin thuthluk na siam ati lo thai lova he thurini pathian tharau thianglim tranpuina siam ni in puang ve ma se azom lo le aring lo hau chun na takin a shem a bible keu lem lovin mi pani rinda na tang sa khopom tur thurin asiam ani deu ber mai he council zo tanga kum somli chung chu in hial na buai na le har sat na top thailo ani nga la christian le christian inkara ti du da nanas anasa ema romlel ram chunga mani rindan pom tir tumin areas le eusebius pon man han la le a an no chu tak te nima se zui tu tam tak an nei thawa wangin politics thil ne na la kopin Constantine na ne na ngai tu that le dil na an siama Constantine upon a lopom sakbok edi zathum somni pasaria lomlu le anni a area sero lomlu mazan kum somriat mini in alom an lomlu mazana athi aboral ta ani edi zathum somthum panga a tair khua rorel na athanasius rindan chu pai thak ani vele a no chua ve ani ngal bok mase edi zathum somthum pasaria Constantine thi a ya fapa pathum te chuan an ran chun zom a ti chuan apai na bishop alo no chua to te zong zong te khalak kir le vek an ni a heta hianin athanasius po laklu vele ani bok ani ti chuan kho chaklama afa pathum zinga pakhatin area sa zirtirna Arian Creed pomin mi puite zirtira khothang lama afa pa pani ten athanasius rindan naisia Creed chu pomin an zirtir ve thung bok ani edi zathum somthum pakwa eusebius rom bishop hautua a oma chuwangin athanasius chu no chu non le aloni ta a Constantine fapa pathum na chuan khothang lampo ran ne chu in area sa zirtir na pomtir le ta ti chuan Constantine khopuya chuan Nicaea council an thuthluk na Nicaea Creed chu pom to lovin area sa putlu Arian Creed chu pom aloni ta a chute rualin bishop le mi pui tam tak ten Arian Creed chungchang an pom dan chuin anglo le nuk thowa then khat phai chu Athanasius sa zirtir dan nen ain ang thau ani chu wai ngai to non le turati ani lain van doi thak takin edi zathum somsari pathuma Athanasius chu boral vele ta ani khemi nulama tangkhian in nial na top thai talo a khemi nulama tangkhe chuan buaina le in nialna atop thailo ani chho ta zel maya Trinity rindan hiani na taka chuan politics le sakhuana in sopol atanga duan ni in an rindan mumal taka soifak thai an om talo a edi zathum somni panga hunlaya Trinity rindan fordar tu tele tunwa Trinity an soifia dan phai chu ain anglo na sa hle to ani he thurin hi khovel pumpuin hankal pui ve te ma se
tuma hian mumal takin an soifia thei taro a chu wangin ma na tanga tun thlengin Thurin buai doctrine buai alo ni ta reng ani